тарозуи 50 килограмм аст. Вазни ниҳоиш ки аз мо маҳсулота ҳадди дар корӣ мегирад ва баъд ҳамон қадар мисол чанд килое ки дар кор аст мо мегираду хомӯш мешавад. дар барномаам инҷа ин деги ки маҳсулот дар инҷо ҳаст ва инам тарозуе ки инҷо сози вазни холиси худи ҳамон сатили мо 0.3 килограмм. خب مثال من میتونم 13 کیلوگرم 4 کیلوگرم میخوام گرفتن از اینجا اینو روشن میکنم کمتر میگیرم 2 کیلوگرم میگیرم. خب اینو روشن میکنیم. خب از ما اینجا زیرش آب است. насос روشن میشه. محصولات رو میگیرد از اونجا و 2 کیلوگرم که شد استاپ میشه. من اینجا 2.3 کیلوگرم یعنی همون 0.3 کیلوگرم ما 300 گرمی که ما داشتیم این وزن خالصی خود همون سطحی. گرفت و دقیقاً گرفت و خاموش.